Get to know the current political issues, the real stories behind the headlines. Get interactive. My Politics with Art Barry. Only here on MyTV Cebu. Good evening, my dear televiewers. This is your host, Art Barrett of My Politics. Our guest this evening, despite his heavy schedule, being a media man, unya daghan pa jud siya og mga kaakuhan ato ang tukion ug ato ang i-discuss, because this is one of the issues nga kitang tanan na kinahanglan when it comes to kanang anaata nag-atubang sa kalisod. He is one of the members of the Cebu media nga sud sa dugay panahon. He was the chairman of the News Coop, a cooperative for all the working media in Cebu, and now the expanded appeal na ang komunidad, and at the same time he is still one of the members of the board sa Cebu News Coop after serving how many years being the chair of the Cebu News Coop, and then he is also holding various positions of the cooperatives in Cebu. Ladies and gentlemen, let's welcome my good friend Sir Elias Baquero of Sunstar Cebu. Sir Eli, good evening, and thank you very much for guesting this evening. Yeah, good evening sa tanan nga mga viewers karon, and good evening sa Visayas and Mindanao. Sir Eli, let's go directly to the kining cooperative program nga ikaw mao'y naghandle unya daghan kag kining kuptan nga mga posisyon sa nagkalaing kooperatiba dinhi sa Subo. Let's start with the Cebu News Coop, Sir El. Okay. When during your tenureship, during your time, ang ato ang capital was that much unya pagbiya nimo perti ng taasa. Could you explain and share that to the viewers, Sir El, og giunsa nimo no nga naingon ana ang grabe og kadako o kakusog sa Cebu News Coop? Well, ang Cebu News Coop was founded by one of them, Attorney Pachico Ciares, the former editor-in-chief of Sunstar Cebu, way back in 1996. I see. And I'm proud that I am a charter member of that cooperative. And then from 1996, nahimo kong director in 2011. Okay. 2011, ang past administration nag-turnover na mag 10 million. Pero wala lang nako ipa-susi kung okay ba itong 10 million nga i-turnover. Basta 10 million ang among na dawat. From 2011, nahimo ning 45 million in last year, 2018. Kay 6 years mo ko nahimong chairman. No, nya na may ilis-ilis nga chairmanship. Pila ka years ang term, Sir El, as chairman of the Cebu News Coop? Ang director ma-elect og 2 years. Okay. 2-year term. And then the directors will elect the chairman and vice chairman. Okay. And then 2 years, sir? 2 years. Okay. So katulo ka na elected? Katulo. Katulo, kay 6 From years man. 2011, I was elected number 1 director. And pag meeting sa directors, I was elected as chairman. Okay. Pagka 2011, pagka 2013, I was re-elected number 1 sa director. Okay. And then I was re-elected po as chairman. Pagka 2015, I was again re-elected as director number 1. I was re-elected po as chairman. I see. Pagka 20
2015 man to. Pagka 2018, I was elected again as number 1 Okay. until 2020, next year. Pero ang karon ang chairman na si Attorney Elias Espinosa. Okay. No, Sir El, giunsa man paghimo no nga when you accepted or when you assume being the chair of the Cebu News Coop, mao ni ang pundo o niya nganong grabe man ang pagsaka leaps and bounds no nga ang salapi kapila gidubli-dubli. Kuan magod ang nakita nako nga kinahanglan sundon whatever rules nga naa sa cooperative. Okay. But you also have kanabang risk kinahanglan mo risgo ka nga usa man ning tuhan na makabayad di kung pananglitan buhi pang tao niya na trabaho di maisip nimo makabayad. And then on the other hand kuan mi ning venture mi og mga non-traditional products nya ning tie-up pod mi og uban na mga kanang educational institution, construction, og nag-recruit mi og daghan. Until kuan magod at first ang Cebu News Coop was a closed type cooperative. For the working media. For the working media. Okay. Sa ito pa closed type, either working teachers, working media, working unsa pa na diha basta sektoral. Now giingnan ako si Evelyn Sarsali among manager nga Ma'am Eve, kinahanglan mo expand ta. Kay ug moingon kag media ra closed type di ta ka expand. I see. So among gipa usab, among gipa amend ang among constitutional bylaws, isabit na mo sa Cooperative Development Authority, and then media and community na ta. That was the time nga nagsugod og nako Yes. expand. When was that, Sir El? Although nagsugod ng expand paglingkod nako, siguro ang amendment was in 2015. I see. Hantod ing samot pagyud ang pag-expand sa economic growth sa News Coop tungod kay media and community na. Unya, How did you implement sa pag-approach sa mga sa komunidad, Sir El? Existing groups or existing kining cooperative in a certain locality or in a barangay? No, we recruited individuals in the community. We include private persons, we include government officials, basta tanan. I see. Kay ang namanggoy cooperative nga pulos government officials ra. Kami media, community and government officials. Pwede. I see. So one time I even requested a board member na board member kining pwede bang magpa-member ka sa News Coop. Gitanaw niya ang mga rules and regulation na sold out na siya. So nagbutang siya og primero 50,000. Ningon siya, ning butang ko, magpa-member ko not because gusto kong mukita but gusto kong mutabang na naamoy cash flow. I see. Then one time sad naay vice mayor sa syudad nga na-recruit nako. Ang iyang gibutang 8,000. Di apoy laing mayor, akong gi-recruit. Ingon siya nga, pila may gibutang atong vice mayor? Ingon ko, 8,000. Grabe ha. 10,000 na ito para sarado. Ganong na may 8. Sa kuan magod, mayor, gusto niyang na 8 kay swerte ko, no? Nala, ipada ang imong kolektor nako. Pagpada, kiba ka piligatag? 8,888. No, muna yung gibutang. And then, there was a businessman na butang og 100,000. Not because gusto siyang mukita sa dividend. Kay kinigong kooperatiba is sort of capital build-up and savings. Okay. So, palitan, magpa-member ka, 1,000. Pagka next month, 200. Pagka next month, 200. Build up na yung kapital na. At the time nga kanang gusto kang magdegosyo ginagmay, naa kay kapital nga imong gi-build up through the years. Correct. Now, at the same time, mo earn to og dividend. For example, if News Coop will give
5% per anang tuiga nga dividend. Kay mao ni ang dagan sa atong net income. At least ang imong 100,000 mahimo tong 105,000. No? And then naputay savings nga ang nakapideferensya na ang share capital pwede nimong ma-withdraw upon the approval of the board kay tipik man na sa capital sa co-op. Correct. But kining savings nga mo earn og at least mga 1% interest, ma-deposit mo anytime, ma-withdraw nimo anytime. Mao na nakadeferensya. Okay. So ang among gibuhat ning intrami og kanang dunay subdivision business. Ning intra pod mi anang time deposit business. For example, naay usa ka bangko nga nami deposit 3.5 million. Ang among kita first quarter 22,000. So gamay ra kung butuin tahon kay time deposit man. So akong gitawagan ang Guadalupe Cooperative nga pila may hatag ninyo namo. Yan si buhi pa man to si Nap Centillas at the time. Pilay hatag considering nga mo ni ang among amount nga mo ni amount ibutang. Ingon si Nap Centillas nga kung not less than 1 million, 7%. So ningon ko, okay, pabutangon ako si Manager Evelyn Sarsali og 2 million. So ang buti pasabutan na 140,000. 70,000 per million, 200,000 2 million man. So doon ay 140,000. Gidi pa deposit og November, pagkasunod November, gi check sa manager nga unsa man ana ba ang 140,000. Ingon dayon ang Guadalupe Cooperative 162,000. Why? Nganong nisa ka man? Because nindot man ang among negosyo pod, amo pong gi-adjust. Gilaliman ka na. So, lock up siya, Sir El, when it comes to... For 1 year. For 1 year. Maayo. Pwede nimo inagabot siya 1 year, ang imong kwarta kuhaon nimo with the deposit interest. Unya, at the same time, ang News Coop, naghimo sa giyon ana. Nga nidawat mong investment or kamo ni-invest mo sa some other financial institution? Ning invest be. Wa mi mo dawat og ingon ana kay at least wa man good mi kana bang palitan mo dawat ka. Pila may imong time deposit 2 million. Ang pangutana, asa man na nimo ibutang? Di magbayad ka og interest sa imong time deposit. So there must be a system like sa sistema sa bangko kung asa ibutang. Unya di raman kay Cebu News Coop ko member Sir Art. Kay member masad ko sa Guadalupe Cooperative. Member ko sa Josico Cooperative. Unya, I am also a member of Cebu Farmers Marketing Cooperative. Ganong naingon ana. First, sa Cebu Farmers Marketing Cooperative, si Nap Centillas sa pamamatay, naingon siya nga, tabangi ko, we will organize farmers in Tabunan into a marketing cooperative so they can market their vegetables and other agricultural products. So at that time, nag-meeting man may kay director man ko sa Cebu City Cooperative Development Council, ingon din si Nap Centillas, o Rolly Jurico, abi ng imong 5,000. O Elias Baquero, abi ng imong 5,000. Karon, wa may kay bawag asa nagbutang. The next year, dihay General Assembly sa Cebu Farmers Marketing Cooperative. Pagtanaw na ko sa Manila Paper. Ala, Kap, gingnan ako si Rolly Jurico. 4,900 ang imo. 4,900 ang ako na share capital. Kaya ang 5,000 ay gikuha ag 100 pesos membership fee. Unya, ang uban, 100 pesos, 200 pesos. Kay ang kwarta day sa farmers, 100 pesos, dako na na siya. Ano ka ng 1,000 pesos, murag dako na para nila. So, ang among 5,000 ang gibutang, nakatabang dito. So, on that assembly, I asked one farmer, Sir, pila may imong utanon? For example, pichay. Nga siya, 2 pesos ang kilo sa palit sa middleman. Unya, ibaligya sa carbon og 40, 50, 60. Kining batong, 4 pesos ang kilo ilang palit. Inagabot sa carbon, 40, 50, 60. Ino ko, Sir Nap,
murag there's disparity ini o but kwintahon ngano man nga di man tagaan nato og nindot nga presyo ang farmers reasonable usa ibaligya sa merkado. Correct. Okay. So ang gibuhat ni Sir Nap may langit ng tanyang kalagyan namatay na naman si Sir Nap. Ang buhat niya iyang gipalon ang Cebu Farmers Marketing Cooperative og track nga help ana sige mo na ang inyong loan unya ikarga ang inyong utanon kamo na mamaligya atubangan sa City Hall. Perting dako ganansya sir. Mo na nga ako I believe that if cooperatives sa agriculture related sa agriculture, sa farmers, sa fishery makatabang og dako especially if we have an advocacy to fight poverty. I see. It started Sir El, no? Ang imong tabang sa kooperatiba and at the same time mao tay hinungdan nganong in various positions and capacity nimo nga na involved po ga sa uban nga mga programs in the different cooperatives because of your exposure. So we still have a lot of issues to discuss with our guest this evening, Sir Elias Baquero. Don't go away. Get to know the current political issues, the real stories behind the headlines. Get interactive. My Politics with Art Barry. Only here on MyTV Cebu. Once again, welcome, my dear televiewers. This is our weekly program, My Politics. This is your host, Art Barit. Our guest this evening is our good friend, Sir Elias Baquero. Sir Eli, let's talk about and discuss the relationship, or if the government has a program on poverty alleviation. One of the vehicles nga maingon nato sayon kay sudlan is through cooperative. So, now in your kining experience Sir El nga daghan kay ka ugi napuntahan, no? You were appointed, you were elected as members of this particular cooperatives in different capacity. So imuha nakitaan, so kanig yun nakatabang yun sa ato ang mga beneficiaries per your experience. Oh yes, nakatabang yun ang cooperative. As a matter of fact, I was a director of the Cebu Credit Surety Fund, CCCF, from 2015 to 2018, last year. And nakita nako nga if a cooperative will deposit any amount, for example, 1 million, doon na siya times 10 nga loan facility, 10 million nga loan facility. I see. Ang kining 10 million, ang interest ni is only 8%, while most cooperatives nag-collect og 18% per annum na interest, kini 8% per annum. Why? 6% for the bank, 1% for the guaranteeing cooperative, and 1% for CCSF. Okay. Now, loan sa cooperative, palita mo ingon, ni ay member na mo nga gustong mo enter og business. Na gusto siyang naa siya memorandum of agreement sa eskwelahan nga mubutang siya canteen. Unya thousands of students and teachers will pass on this canteen. Unya mo ni ang estimated nga income. Ang iyang income enough to pay the monthly amortization. I see. So bisan pa og 20,000 ang imong share capital sa co-op, basta inigpresentar nimo makapresentar kag good business feasibility study, makaloan kag up to 500,000. I see. No? So manay usa sa tabang. Anya ang lain pong tabang is kanang pagpamuhi og mga hayupan, no? Kay ang cooperative karon dili na dili na incline kaayo sa pag kanang lending but to enter into several projects. Ang nakita nako nga dunay best practice nga cooperative
kanang Cordoba Catholic School Cooperative. Na sila bay babuyan. Babuyan sa Danau, babuyan sa Liluan. Unya kuan na sila, by hundreds ang ilang anayon, by thousands ang ilang baktin. Unya may first cooperative nga dunay fast craft nga mobiyahe Cebu City ngadto sa Clarin, Bohol. I see. Oh. So, how to become a member? Or pag-invest nimo, let's say, naibabuyan. So, mo-invest na kag something, okay, this amount of money intended for kanang sa babuyan ako o sa inyo ha. No, palitan mo invest ka. Unya dako-dako na kag kapital. Ngayon kada yon nga total na naman ko 500,000 nga kapital. Na ako'y feasibility study sa babuyan. Nga pwede ba kong mulon og 1 million kay aron ma-sit up ding akong babuyan. I see. Inigtan-aw nga nindot ang imong feasibility study makaloon kag 1 million. I see. Unya aside from the fact nga ang kita dito sa babuyan sa kooperatiba part and parcel ka sa pagkuha sa imong dividend matag tuig. I see. Unya kuan sad kanang naman ganitay funos nga purinarya. Kanang Puno Cebu Federation. Kompetensya ni sa uban nga mga purinarya, but I think this is good because cooperative man eh. Di man ni kay ingog gitukod ning funeral services for big profits like that in the private sector, but para sa mga pobre nga maka-afford. I see. Unya napud tay kooperatiba para sa fishermen. Natay kooperatiba para sa mga vendors. For example, Compostela Market Vendors Cooperative. Ang ilang promosyon, kiso. Kiso ang ilang promosyon. So, lain-lain ang mga kooperatiba sa Let's focus og arita sa kanang fishermen's cooperative Joel. Wherein unsa may naghandle, unsa may cooperative nga ni tutok aning mga tuang marginalized fisher folks. Ang akong nakita kay umayong kag marine cooperative nga related sa marine naa nang paggama og guso, pag-raise og guso, pag himo og mga byproducts out of marine products. I see. Pag baligya sa mga vendor sa merkado. Naa na tanan niya. Nga mayong kag kooperatiba para sa marine products. How about in the farmers co-op, Sir El? Sa Until farmers- now, nagpadayon to ang kanang mura og na farmers market in front of City Hall. Yeah, sa pagkakaroon, padayon. Unya, one of the best practices nga nakita nako sa farmers program, kining Lama Cooperative. No? Kay nagsugod man gyud sila sa farming. Okay. Unya, pagsugod nila sa farming, other countries naghatag og inputs para sa teknolohiya sa farming, sa on how o unsay haom nga produkto nga itanom nimo sa imong soil and other related services. I see. So until now, midako nagpadayon gyapon ang lamak. Usa man na sa mga Yes. dako nga farmers co-op in the region, not only in Cebu. As a matter of fact, ang Lamak is a billionaire cooperative. It's a billionaire cooperative. Pareha ning Fairchild, billionaire cooperative sad. But the second richest cooperative is CFI, CFI Cebu. And then ang number one, katong cooperative sa military, Armed Forces of the Philippines. Slay, something like that. DCCI. Okay. Now, in ranking, Sir Il, let's just focus in the region. So you have the Lamak Cooperative, it's a billionaire cooperative. You have the CFI, and then Fairchild. Fairchild. Now, Arida Dapita, so for municipality, so naani, present is Sir Il. Doon na sila yung mga branches in strategic areas. Naabot tayo gitawag og FCCT. First Consolidated Cooperatives in Tanyon Street. In Tanyon Municipalities. Okay. FCCT. Okay. So, naay mga branches nga naa sa mga coastal towns facing Tanyon. Naapoy mga branches sila sa mga town sa Negros facing Tanyon. Mo nay kuan diha. Okay. Now, kisa may mga kuan ani, mga opisyalis aning let's say ang Lamak Cooperative nga og imong tan-awon is in Lamak barangay in Toledo o in Pinamungahan? In Pinamungahan. In Pinamungahan. Pero doon na sila building sa Parian karon.
Karang existing building in Paranaque. Nga naa nila i-display ang ilang mga products. Aha. Unya sila mo'y supplier sa vegetable sa Chowking. I see. Now tungod kay mahal ang palit sa Chowking, makahatag pod sila og reasonable price sa ilang mga farmers. Mo na ingon na Mo na ang set up nila. Yes. Okay. Unya gawas pa na mga benefits po. For example, we'll talk about benefits sa News Coop. Ang akong gidamgo nga ang mga members sa News Coop dili kanabang dili maglisod kayo sa panahon nga dunay mga hospital. So tagaan og 7,000 pesos ang member nga mga hospital. Ug naay mamatay nga member tagaan og 30,000 pesos. Ang dependent sa member tagaag 15,000 pesos. Okay. So you're talking about Cebu City Development Cooperative Commission, something like that, no? So pila ka CCCDC. number of cooperatives operating in the city? In Cebu City for that matter. Kung wa ko masayop, there are 145 cooperatives operating in Cebu City and more than 600 cooperatives operating in Cebu Province. Okay. That's why when I was elected as Secretary General of the Cebu Province Association of Accredited Cooperatives way back in 2015 until now, nakita nako lain-lain ang proseso sa matag kooperatiba. Lain-lain pod ang ilang concern. I see. Especially on waterworks cooperative. No? Unsa may mga angayang buhaton sa waterworks cooperative. Siyempre, pag-increase sa ilang water production and at the same time, clean and potable water nga imong i-distribute. Yeah, let's talk about ang kaning mga cooperatives in the city. So unsa may role sa local government? Do they extend financial help Yes. to the accredited Cebu City cooperative? Nga ni Sir Art. Kana siya, CCCDC mo na, Cebu City Cooperative Development Council. Ang gibuhat, ang kining mga federation, namagoy mandatory seminar, duha for members of the board, unya duha pod sa officers. Nganong giingnag mandatory? Kinahanglan ikaw nga ma-official sa cooperative, mahibaw ka unsay balaod sa cooperative. Dili nang pwede nang kilo-kilo lang dili pwede. So dunay mandatory. Ang bayad ana nila sa federation is 3,500. But kung ang city na mo provide only 500 pesos nga maoy mo angkon sa pagkaon o snacks, meal and snacks, kanang 500 pesos. Sa imagine, naman tayo gitawag og micro cooperative, 3 million share capital down. Natay small cooperative, 4 million to 15 million. Natay medium cooperative, 16 million to 99 million. Natay large cooperative, 100 million and above. Now, ang among gitagaan o pagtagad, micro and small cooperative. Imagine, kung doon na kay 11, ibutang lang, tinamban nga kwintada, na po ka direktor, tag 3,500, pila, 35,000 sa usa ka seminar, times to 70,000. Now, og imo nang bayran ang mo pa seminar nimo, kanang 70,000, mapahak ang imong income for that year, maapektuhan ang imong pag-distribute sa dividend. Okay, so let's talk about and discuss more of micro and small businesses or cooperatives. Don't go away, our dear televiewers. Once again, welcome, my dear televiewers, for our program. This is My Politics. This is your host, Art Abarit, and you can watch us on Sky Cable Channel 30 and also at livestream.com/mytv30/on-air. Our guest this evening is our good friend, Sir Elias Baquero. Sir El, og maghisgot ta og cooperative and then poverty alleviation
ug ang ato ang mga politiko and some well-meaning citizens mao lang ni pandingan. I think wa tingali tawo nga maglisod ning ato ang nasod. I agree. As per experience ni mo, Sir El, I agree. na Oo. kana lang imuhang giingon nga farmers or marginalized farmers in one of the barangays sa ato ang syudad, unya sila gipalakaw o gipabaligya sa ilahang mga abot Yes. sa ilahang produkto ngari sa merkado. Unya nakita nila nga dako kaayo ang ganansya. So mga middlemen di na tingali na mo daog-daog or magpakita ngadto sa ato ang mga mag-uuma. Kay ang mga middlemen moingon naman nga sa una ang palit na mo sa batong is 4 pesos per kilo. Pero tungod kay gamay na tag mapalit kay ang mga farmers na muda. So mupalit na lang may 20 pesos per kilo or 30. Total ibaligya man nato nig 50 60. Okay. Kaysa paliton gyud mo og 4 pesos per kilo. Kay usa ka experience nga ko ang nahibaw-an Sir Il, no? Marginalized farmer from one of the mountain barangay sa atong syudad. Niadto og carbon unya giingnan lang siya sa mga middlemen in carbon nga minus ang presyo sa ato ang batong kay grabe ang supply from Kanlaon. Nga gituyok lang somewhere in PNB. Ang iyahang 18 pag alas 7 gabi baligya og 32 ang usa ka bangan nga batong. So times 2. Ingon ana ka salbahi sa usahay, no? Pa ato ang mga middlemen. So with that set up Sir El, nga mo nakita nato mo inyong gi hatagan og pagtagad ang ato ang mga small kining cooperative mura nagpadayon ni daghan og mao ni karon ang nagpasuwabi in not only in Cebu City but likewise in the province. Kini pong cooperative sir, mao gini ang mamahimong access to capital by the poor people. Kay imagine og sold out ang cooperative sa imong feasibility study, diha dayon pwedeng ipagawas ang kwarta. Pero sa bangko, mulon ka. Mapudpod na lang imong sapatos og balik-balik. Di pa kakibaw anus mo demand pa nag-title sa mga buildings, mga other collaterals nga pwede. Mabitan na ingon ko, di ba ang land bank is being tasked by the government to lend money to the farmers and other marginalized Filipino? Ningon sila, yes. But nga naman. So, ang nakita nako kung bangko gud ka, volume dinagko ang imong tan-aw. Kay sa kooperatiba for example, ang loan, ang kasagaran kung ginagmay nga loan, like for example, mo loan ka kay mobayad kag tuition, mo loan ka kay di ay sari-sari store, ang kasagaran i-loan tag 25,000, 50,000. Ibutan ta lang 100,000. Okay. 100,000 sa usa ka milyon napo ka tawo. Now, what if sa bangko og ikumpara nimo sa bangko naay mo loan og 10 million. Kailan naman to? Equivalent to 100 people na si cooperative. 10 million, ang bangko, ari na kos 10 million. Kay kining 100 people, perting taasa sa documentary, mga documents diyang gamon. Now, Sir El, when it comes to kanang pag-loan, cooperatives will let us or request from the borrower o mga hard collateral. But of course kay gamay ra man pud ang iyang loanable amount, no? Compared to the bank nga dinagkosan. But ang ato alang ang kanalang pagpapaspas nga diha magamit sa nila. So Naay that's the advantage. Naay ubang cooperative moingon nga you can loan 90% of your deposit. Pero giupos na. Ngano kung 90% of mura lang tagaluto sa kaugalingon natong mantika. Okay. We will make it times 2. Now, if you have a deposit of 100,000, you can loan 200,000. I see. No. Unya, mas lesser pa pod ang interest. Unya, gawas pa na, doon na pa kay mga sideline benefits. Ano na. So, unya, dali mapagawas ang capital needed. Unya, napakay mga benefits nga sideline. Unya, secondly, ang kada loan dunay insurance. Dili pa sa una nga, oy,
naba kay co-maker. Okay, aron uli ka kabayad. Ang So, imong co-maker co-maker mo mo bayad. automatic. Karon murag hinay-hinay nang na-fish out because in every loan dunay insurance. Cooperative gyapon. Ang cooperative Oh, mo insure. claims ang tawag na. Cooperative Life Insurance and Mutual Benefit System. Claims. So, ang example ani, there was a member of a cooperative. Nag-loan og 700,000. Pagbayad niya og 300,000, namatay. So, ning kamiin ang claims, ning bayad sa 700,000. Kaya mo may gi-insure. So, ang gibuhat sa cooperative, okay, ning bayad naman kag 300,000, ang pamilya, usa namatay ning member, iuli ang 300,000. Okay. Ang 400,000 kaya naman siya balance, ibayad sa imbalance. Okay. Di ba, Nindot? Nindot. Plus, the other benefits, nga riders. plus the other benefits nga 30,000 sa burial assistance, ang share capital depende po sa heirs. May nga nangasawa di ay mga anak. Di na lang no kubrahon ng share capital. Kami na rin magbahin ana unya tagsa-tagsa na mo palitan. Tulome kaupatan na da sa asawa niya kaupatan na pagbahin niya upat naming members diha. Wala na manang nakanindot diha kay naay insurance. I see. So usually karon Sir El, when it comes to mga borrowers na naging automatic ang insurance. Yes. Mukhang in. Dili lang claims gani. Ang PhilAm Life ning come-in na. Unya barato naman I think mga 0.0046 per thousand. Di pod kayo dako. Okay. Now aside aning kining borrowing or kining pagpa-loan sa ato ang mga members, unsa pa may laing gi-engage sa mga cooperatives nga ma-enjoy usab sa mga miyembro or to the community? Ang ubang cooperative na sa housing project. Kay according to Gavino Figuracion sa National Housing Authority NHA, we have millions of housing units backlog. So doon ay mga cooperative ning intra og housing project nga palito na to ning usa ka lugar, himuon na tong subdivision, unya ang priority ang mga members nga wa pay house and lot. Nya di barato pod kay di man pareha sa uban nga mga big time developers nga ganansya times 2 times 3 ang value sa property. It's very timely, Sir El, because last week our guest here is the president of Pag-ibig, no? Besides and Mindanao, Mr. Rio Teves. And then they have a wholesome programs when it comes to housing projects na nang-invite sila o mga developers to invest or to have a loan sa Pag-ibig kay they have in excess sa ilaha kunong kwarta. Yes, excess la. Kana si Rio Teves dugay na nakong amigo. And even mga cooperatives iyang giauhag nga kung makakita mo og yuta nga ideal for subdivision, you can approach Pag-ibig and coordinate nga ma-realize ang inyong damgo nga doon na sad mo'y subdivision project. Okay. So ni suway sad mo ana nga muna inyohan proposed na venture, Sir El. Naami investor karon nga naay project sa Midilin. Unya ang gibuhat dili pa may joint venture but naa siya magkuhaan og kapital sa News Coop. Nga iyang gi-invest ngadto sa ilang project sa subdivision karon sa Midilin. Okay. That is one way. But later on maybe makahimo tag kaugalingon na tong subdivision. I see. Sir El, you have been a media man for the last several years. So, ibutan na to, gamay rating ng 25 katuig. But then you also kining involved usab sa kooperatiba, no? So, is this iko animo an advocacy nga of course, you have been a mayor of one of the towns sa Balilihan in Bohol. Onya imuhang natanaw is just to help our less fortunate brothers and sisters. Kay ba Sir Art, I am a person nga
I want to grab every opportunity nga mahitabo sa akong kinabuhi. I've been with Sunstar Cebu for almost 31 years. Until now na pa ko. Until now. I co-manage DYRC, Manila Broadcasting Corporation. I am the regular host of 888 News Forum, of which you are the alternate host. I am a Rotarian. I became president of Rotary Club of Cebu East twice, together with ang akong nga kauban si Alexander Gaisano, Buen Gutong, mga Chua. And I served Rotary District 360 for 6 years. I've been a deputy district governor, I've been a assistant governor, etc. for 6 years. No? And at present, I am the president of the Lourdes Parish Pastoral Council. So ako, I grab every opportunity nga dili na ko mabalibaran. Kasi pa, to tell you the truth, I almost died in 2017. And on that day, nga diriyot ko namatay, nakaingon ko nga, kung lugwayan pa ko sa Ginoo, imuon ako ang tanan nga mga opportunities moabot sa akong atubangan. So, I felt nga mura ko gibira sa simbahan. So, kuyog ko. Okay. I felt nga mura ko gibira sa civic club. Kuyog ko. Kuyog ka. Unya, naapoy murag nagkuan ako, nag-auhag nga ari sa cooperative karon daghang kang matabangan, to ako. So every sector, aside from being a newspaper man, a broadcaster, a journalist in general, I have to make myself available in every sector in the name of service to humanity. Okay, Sir El, you have been a self-made man and a guy nga imong hagyong daghan nga na nakuha og nakapot. Ang ato na lang parting statement, Sir El, to our televiewers this evening. Daghang salamat, Sir Art. Daghang salamat sa maong programa. And I hope nga nakatampo ko nining atong programa and in order to inform the public kung unsay atong gipangbuhat. And I wish nga magpadayon ning programa. Thank you. Pleasure, Sir El. Thank you very much, Sir El, for guesting our program this evening, and to our televiewers. This is your host, Art Barit. Manamilit na lang og muingon nga samtang muhingos pa ang ilong sa tao. Iyang mga pangandoy ug tingos bawan, way katapusan. Daghang salamat. Good evening.